kwishima ukutari mugabo nishime muri umwe wese kugero kukwemera Imana mbere nako nuko no mu mubiri wacu dufise ingingo nyinshi ariko ingingo ari gukora iby'Imana nitubigire dufatiye kugero kukwemera kwacu ari kukunganira abandi nitugume tukunganira ari kwigisha abandi nitugume tubigisha ari kuremesha abandi nitugume twaremesha ubutamu ntaderenganye urongoye abandi nabigira kubwira ubugirira ubuntu abandi nabigira n'akamwemwe urukundo rwanyu ntirugira akaremo uzira kabi mwihambirire ku cyiza nimukundane n'abavandimwe umwe wese ushyirizeho guha icyubahiro mugenzi we ntimugire guhangara mu mwitwarariko wanyu mwamane igishika mu mutima mukorere Mukama nimunezerwe n'ibyo mwizigiye nimwigumye mu magora nimwizigitirire mu gisabisho nimufashe aberana bari mu bukene nimushime guha indaro ingenzi nimunezagire ababahama mubahezagire ntimubavume nimunezeranwe n'abanezerewe nimurirane n'abarira nimwami muzi ibyiyumviro nimwahamire ibiri hejuru mukunde niho gukwegwakwegwa n'ibiciye bugufi nimureke kwigira inkerutsi ntihagire n'umwe musubize ikibi ku kindi nimwitwararike gukora ibyiza mu maso y'abantu bose gerageza uko mushobora rwose kubana mu mahoro n'abantu bose mureke kwirora mwebwe nyine bakunzi banje ariko muberesha bw'Imana nanone handitse ngo uguhora ubwanje ni jewe nzobasubiriza mu mwogo ni ku Mukama avuze ariko umwasi wawe niyasoza uramugaburira niyanyotewe naho umuhicanwa niwagira gutyo uzoba uruze amakara yaka ku mutwe ntutsindwe n'inabi ariko inabi ntutsindishe icyiza ijambo ry'Imana
nimwemere inganji yanjye mukunde n'ibyo nigisha kuko ndi umwitonzi kandi nicisha bugufi bivuye ku mutima niho muzoronkera akoyoko k'imitima yanyu ni iby'ukuri inganji yanjye niremereye navyo bizobashinga ntibizobavuna dushemeze ijambo ry'Imana. Uwacho twinjira mu bwato bw'Yesu atashaka kituvamo tutakata tuzirikaze mara mutima mweranda ugakumva ibyaye n'abana kumurwa muri Kristo kaze mara mutima mweranda mutima w'Imana nzima mutima utagira munsi wewe Paulo anatakabishwa n'Imana kumfata ngezo y'isi tukafata ngezo y'Imana ngezo y'ijuru tukaheza n'Imana kagira ngo bizimana kagira igikorwa cy'Imana kuzubiza bwawe kaza mara bitaberana kwa mara bitaberana usitiza barapenda yakukunda gufitiye bagera kuri kumuro waka tuzirikanye abantu n'akazuru Bana kujogera kwapenda umushamba mutima beranda idumuzirikanye byiza twasha gutegera ibyiza urutubere umuhoza tuhimba tuturane gusaba kwa Yesu tusigende umutegetsi nimuze mwese mushikana mwemerewe isobanurira ijozi ryaje Imana w'Imana ziki muhamagara w'abantu b'Umwisi alihamagara w'Umwisi venez savoir tout ce qui pédé il fatigue de porter le fardeau et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, car je suis tout humble de cœur. C'est à l'intention de ceux qui ne connaissent pas le Burundi. À la case du monde, mettez-vous, Madame appelée Burundi. Venez-en, pour tout ce qui fait. L'invitation est universelle. Vous qui de porter le fardeau, c'est l'échange du fardeau entre moi et Jésus. Et finalement, nous vivons comme ça de sœur de Christ. Nous avons laissé le chacun de l'Église. Hamagaya mahanga yose. Hamagaya abantu bose. Nta ntungatoranyije. Kandi Imana igira munsi Petero mutubanisha n'Imana. Abonye mutubanisha n'icyo kwapagana kweka ubundi beze gutyo. Ndenga kwatagana munsi n'ubwo byose kubyubaka akuririmba n'Imana. Nimuze mwese mushikane mwemerewe ndaburiye. Rero zuko murushe zuko
kugira ngo bagororoke ukabaza uko uti rero barabireba muke Joyeux à toi, Jésus, joyeux à toi, tel que je suis. Kabadashiwa ukundi. Komene. Jukondo. Yamagabarusha nandi mvabwa duambe. Sijalo musaba bahara bakira kutuapa duambe. Duambe barushe. Yes, amagabaru uko barushe. Ananiwe atambutwe atumwe abatabakuza duambe. Biravuga abatumye abiye mu basaze batambutwe abantu turi harumwa aramuga. Icyo dore ko twese na bose barushijwe. Amagara barusha Yesu nawe yarusha inshuti yarusha. Amagara nawe Yesu nawe umusaraba. Amagara barusha nawe yarubiguruka. Kumugeze mani ibara hasi. Dawa n'ukanisi. Ariko arashaka mane bwebwanje. Yachunyegeze ngo ishigo n'umurama ngo ishigo bandiko warata yachunyegeze ubwabwa yachongira ngo yigisha ngo je ntagora neza yachunaka yarugabo yakushinga munende washoye yemeza kakane imana ndakubwira Yesu ndakubwira Yesu ndakubwira ndagukeneye sinigeze y'amakuru sinigeze kubyo bwanjye sinigeze ijambo ryanjye niragiye. Hanyuma rero ashaka dusangire ngo ntiwirebere iki ngo wirebere iki wirebere iki umutwaro wanje umutwaro wanje turemereye. Ashaka dusanga umutwaro gusa wavuga tumeneka ko usanga ufise ibintu bishajemwe abaye ubundi bivuga ngo biremereke none tureka nze kwigisha ibindi. Abo twigeze kuba turi kumwe kera narigeze kubabwira ikintu cy'umutwaro umutwaro babuze umutwaro abantu muri barabikoresha bagira ngo bayimishe inka ugasanga inka bayitegura bakayigisha imyimenyerezo bagaca bayambika n'isuka bakayambika isuka imfizi ziba ari zibiri cyangwa ziba ari zibiri bateguye bakazigisha imyimenyerezo bagaca bazambika ku izosi bakazambika igiti kiba ku izosi y'imwe kikaja kuri izosi y'inka bagaca bambika ibeshere bakambika bikwega yasuka kurima yasukiye inka rero zose zigasangira rero zigakwegera rimwe uburuhe ugacawugirane ugasangirwa ugacawugirane ugabanuka mugabo kandi zombi inka ibizobereye kurima imenyere kurima iyo iciga baca bayambikana n'iyo yabimenyereye kugira ngo igire
iyi imenyereze natwe rero mbere twambikane rero umutwaro wacu rero tuyitwara na Yesu hageze yuko adufashe kurasa musere moko yiwe teza seleshe ni ngazi tewe leo mutwaro wanje rero tutwara Yesu mugabo tutwara Yesu rero yabarima arasimba yabarima windana arantabisa yagaricako azoyibusa mwana wacu. Alors, je répète parce que c'est ce que vous ne connaissez pas le Kirundi. Être attelé à Jésus signifie qu'il prend la plus grande partie de la force, de la charge pour nous guider. Nous iremeka utwara wose mugashaka gukora ibiremeka utwara jewe abigishwa bakuze nzatwara mbina rero ngo dukabe mutwaro mfise ndamuka tukabe ameze mutwaro wiwe uhabuze nani mugenzi wanje umwe kuruhuka kugira isabato kagira muri Yesu isabato yazo y'ibintu ibiruhukire mu mahanga ubisigira kwaje gukesha Isauri y'iyo gatandatu birindwi arusoke nibiruhukire mu mahanga mbwira umuntu ariko aratelefona hanze twoshushuza bizubwiye ndatelefona bwawe ibinshi utekana niba n'ahandi udutima tubiri dayimoni yakabuza pe ego dayimoni yakwabuza hanyuma basubiraga uje guhereza umutwaro Yesu akamuhereza rw'iyo n'abantu urasenya hanze uje mu bwana bwa Kristo aguhinguza ubwiza bwiwe yakunze mu gihugu hanze aseki urabona ibara none rero venez sama c'est un appel ouvert à tous à la condition d'avoir besoin à cette condition d'avoir besoin d'aide ni musabes matatu kama niliyouliza ahamagaye bose kids ikintu kiba gifasha wewe ukeneye gufashwa wewe kureka ko ukeneye gufashwa na Yesu Kristo amagaza bose bakora amahoro wewe kureka gufashwa na Yesu Kristo wewe
urukiza rwiwe amwambara bambara ikigongo ciwe ni n'abantu bamutoza ko bagiye gusenga n'umufarisayo none abafarisayo baravuga ati jewe ndi mwiza simeze kujya gusanga kujya kubisha kujya kugesera usuma leo mtoza kwa hadithi kasema na mgeuzi kama wewe kushi c'est un appel ouvert à tout le monde. À la seule condition d'avoir besoin d'aide. Quand le peuple a fait ça, on tient le fil. hanyuma kakaba gashoje igisi yagira uruzoge muhana uruzoge ubundi ibintu barashaka kuko tukabe nariye umva rero bakakubwira gufashwa Nemekomenya gufashwa nk'abana b'ishungwe amaze kumara cyangwa zose b'ishungwe mu nyuma mwenzi uramukubiye ati yibuka baza kameze neza ati sure kwa data ndabendera mucuye ari yokereye gufashwa n'ubuzima Nemekomenya gufashwa nk'abantu babatwaye n'ubusa batikumana natwe mukaboko burije bizwa byarenze bazeza bwamukana kumana Yesu y'abantu bose ari munsi y'ibabaro bacukuye hanyuma rero arayitika ndakwita itsingo nakundi abose tugomba kumwe tubaye abana b'abantu kubera igenda guhamagara yaje gusura yaje gutunganya ibyayangana ibiturebe yaje kubaho yo gusura abatoga bapfuye yaje turebe Yesu kubera ko yiremeze umusaraba ari kumwe n'abarusha bose nafsi zabo byabose bose Yesu agacyamuriza atukura umutwaro wa kamazende watumire kuremereye umutwaro wa kuremereye n'ufato Jésus nous assure que son fardeau qu'il va nous donner est facile à porter. Il est léger. Ce fardeau est léger. Non, c'est bon, qui regarde-moi, tu es le toi au Christ. Qu'est-ce que signifie porter le jour du Christ? Mais c'est bon, tu es le toi au Christ. Uko ndabizirikana uko ndabizirikanye kuremera umutwaro wa Yesu ni kuja ku ishuri iwe kamigana mu mbabazi kamigana mu kigongwe kamigana aho bwirwa nkawe ubona umutwaro wa Yesu kugira imbabazi nkawe kugira ikigongwe nkawe ubuzima bushobora uzobora gushaka kuko ije gutera shetani kucheka ndani marika ibara cy'Yesu uyu mwana wanje wa Yesu Kristo akora ngawe agira ibintu ngawe ahantu mushobora gukora suhuti
kandi gukora kuko iwacu nza kwishura kwemera gutwara kwa wa Yesu nza kwishura Mana Data ashobora gusohoza kwemera kandi mutwara wa Yesu sigura iki no kugira kwishura imodoka niyo akeneye arindiriye ko ndagufasha arindiriye mugenzi wawe batakata baba ntabwo ngenda bazikagirisa urumva rero kuja ku ishuri ya Kristo ndizera nkabugoroza banima kwemera gutwara Yesu nizera j'espère en lui et je deviens bienveillant je suis confiant avec ta compatissant confiant en Dieu et compatissant aussi confiant et compatissant l'homme ndizera agiye ngaho rero igihe tumutwara wanze ureguka rero ukwemera rero gusa muri Yesu no kwizera igihe tumutwara wanze bamuka Yakisi. Kubera yuko nanje mbageruwe nzaza kurira abandi ko ndabona Yesu Kristo nzaza kurira abandi kuko nitwara Yesu Kristo nzanitwararika abandi nicyo yakiri no mutwara wa Kristo yego Dio mutwara Kristo n'icyo n'icyo Kristo ndabona Kristo nende usanga mutwara Kristo yamara muririmba tiemo fige tiema protection Seigneur ton amour qui remplit et ta grâce beaucoup ati niyo Yesu ubuhungiro bwanje niyo nkingira aho ihema yawe irantwikiriye kandi ubwiza bwawe urukundo rwawe ruhoraho tubwiza bwawe urukundo rwakwinjiye impamvu n'abaremeye kugira ngo tukurire usanga gutwara Yesu Kristo abo imbere y'amaboko aturebereye aduhanze cyangwa duhanze biri mu buzima bwacu Yesu Kristo wenyine aribwiriza aritanga ndaje gufasha ndaje kukunganira hanyuma yo kuruhukira mu ijuru rero abantu b'Imana intambwe yawe ku muntu ucunguye yatabagaye umutima watunguye bitebe twese batunguye gusubira kumviriza ijambo Yesu muze mwese mushikanje imbere y'abakumvire
Tuliza amajambo yiwe. Iyo murongora w'umunani wo muri Matayo n'ibigori cya 37:38 uwo murongo ni umurongo uryoshye kumviriza muri Bibiliya ku bana b'abantu baturushe neza. Mugabo sinabumvirize kuzigejeje gusa ngo kandi byongeye nije mugambi Imana ndamutere imitwaro yanjye yose emuhereze aha guca bugufi abantu b'Imana ntabwo ukwiye gufasha guhereza imitwaro yawe. Murabona umugabo agira akagenda ngaho jewe sikeneye umugabo nikwije ngo mbona wamarabaye ntonde kufashwa iki nawe yasaza akazi kubasakuse bapfa amapfanayo agifu umugabo kakagara kakaboroga naho urumva ngo umugabo kakagara urumva hajya gusaba imfashanyo byose kwemera ko nari ntagukiwe ni ntagukiwe. Il faut de l'humilité pour déposer son fardeau alors qu'il est tellement plus facile et plus valorisant de ce que ce ou même kubariza abana barabyara ikiri biramanze biragoye biragira n'ibyo barakana batugoye ndetse n'ibyo biteye gusumba ubuvuzi none umutwaro wanje n'uyuhe umutwaro wanje n'uyuhe umutwaro w'indimba uko nibaza kuguhemura kw'iseko cyo bizogenda gute n'umutwaro wanje kuko umutwaro yeza ntabwo ashaka kugamuhereza ni uburuhe ibikorwa ndimo umutwaro wanje n'uwubatsa ni ibintu bikomeye nagize umutima wanjye nasuzuguwe gatekerezwa nkamaranazwa nkabicamo cyanguru bakababona ubona kimaze zaho turabizi cyane yawe ntacyo bagahisha abana babicamo wari umutima wabyanje kandi ntatuye umutima wacu mutwara ngo n'uguhemura kwanje icyaha kirimo cyaraniranye nagerageje nkakwanka bikanga unasigaye n'ikiro cy'umugani iyo mutwaro wanje yeza kururira mutwaro wanje nyarwanda nyamahanga wawe akunaniye umutwaro wawe n'umutwaro tuza kuzera mu baruziro none mbonye waratatutse uri kura urumva ndagaruka ku munyuma urumva hari abantu basanze mu biro n'iyi minsi barabwira bati hari igiti
by'agahinda, ibyaha by'amananiza tubayemo, ibyaha by'ingorane turimo, ibyaha imitwaro bikomeye tubayemo, ibyo byose nimuze n'abaruhuriye ngo ndabaruhuriye nimuze ukuri rero gahetse hari imiryango myinshi ihuriye ibyago by'abateye, hari imiryango y'abasanzwe ngo hari igiti bita umutarababiri kinini cyane cy'iwabo w'uwo muryango, ntiwagira byose dutekera by'amashetani bakorerayo afungwaza hanyuma rero umunsi w'umutako rero wabo aragiciye yaciye apfa. hanyuma rero naseri asigaye nawe umuryango w'abantu ngo cyabiri cy'umutarababiri ngo bagiciye ngo turabona pe gusaba umugeni urumva ngo turwagiciye gena ubukumi bwawe, ubukobwa bwawe, gikuba y'ubusore bwawe, abazungu y'ubuhungu bwawe n'ubuhungu, gikuba seko kwawe, gikuba intego kwawe, umutwaro y'umugore bwawe, yone ukazondeka wenyine kandi yakwatse pe ubyirinde neza gati nimuze n'abantu quand nous voulons tout porter seul, les charges deviennent écrasantes. Avec Jésus, les mêmes charges deviennent portables. Ce n'est plus seulement nous qui portons. Attendu tugira tumufite umutima. Mvuwe imbabazi, ariko ari imbabazi. Yesu ati muze mwese mushaka kunemererwa. Tunanemererwa kandi Yesu ashaka ubugezi. Ashaka ubugezi. Ndashaka muze kuteka ibintu oya. Umuntu wese utwenge kuzana umutwaro w'iyirwe. Kumuhereza tumuhereze umutwaro wacu. Tumuhereze umutwaro wacu. Ikintu cy'umutwaro wa Yesu oya umukristo afite imitwaro oya analizanye imitwaro yayo. Umukristo afite imitwaro kandi umubyeyi yumvira abandi agatabara abandi agasengera abandi agasabira abandi agira imbabazi abandi amwibura kugira n'abandi by'ukuri umukristo yabona umutwaro imitwaro Mugati yibere ko bibere ko kubyifuza umuntu wese abona ukidogye utakora mistake ndo icyo babaye icyo yizeye icyo yizeye Igisubizo cyo cyaretse ni iki yingabuse niko imweze kwizura sinzi kusubiye sinzi gusaba sinzi gusabiriza nawe sinzi twanaje ari ndijoye sinzi ukafasha sinadini chote kinacho nemeje yowe nakuza mlisanga chao wewe kipoti kwa ndio nishakujewe sishora kwa kitu cha chini
nani kabiyoneka cyane n'ibintu byinshi oya bishoboka yeneze turabisangira asigaye aribaza no tuzemba Yesu aribaza oya urumva umukobwa umwe baramufashe bakomeza gusanga kandi wandika Yesu yibaza Yesu utambaje uribaza Yesu utamuje Yesu yibaza nama bana uribaza Yesu ntabwo yakora Je, c'est sympa. Nada se tem a ver com essa